Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasang, konnichiwa. Balik lagi bersama saya Eka di channel Sunda Japan TV. Dan di video kali ini saya lagi jalan-jalan ke Osaka nih, bareng teman saya si Kanta sama Mang Yogi. Jadi mau keliling-keliling ke Osaka. Karena saya tuh jarang banget main ke Osaka gitu. Jadinya lagi di Ana ini sama dia. Oke, yang penting jalan-jalan aja gitu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment guys, biar channel Sunda Japan TV semakin ramai. Oke, ikutin terus. Oke, sekarang guys kita udah sampai di pasar, nggak tahu namanya apa, pokoknya ngikutin dia aja. Lagi di Hanai. Masih atsui. Bu. Tabeta atau aru? Kaki taberu. Aji usui kedo. Aji usui? Usui ya? Iya. 3.000 rupiah loh. 高いね。这个我给你再放在里面吧。Oke guys, sekarang kita udah ada di Jump Shop. Sekarang lagi edisinya One Piece, Boku no Hero Academy, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba. Nah,こういうことか。One Piece. Ya gini jualan pernak-pernik. Jualan bros, pernak-pernik. Yung ya. My Hero Academy. Handaki. Ini jualan topi juga. Sini bang, stiker 385 harganya. Berapa doang? Stiker kayak gini doang, murah. Udah nonton duri nih, yes. Panas banget siang hari mah. Kalau kesini mendingan malam hari, tapi jangan terlalu malam. Aci. Hato. Kani darag.すごい。
Udah sampai guys di Namba. Oke guys, jadi itu apa? Ikonnya Namba Osaka tuh patung Griko. Ini itu tuh yang di depan. Yang lagi ngangkat tangan. Karena udah capek dari tadi keliling-keliling, kita nyari makan. itu. Oh, kali. Sekarang ada di daerah びっくりドンキある。 Bikuri Donki. What? ハンバーグ。 Ah, apa itu? 豚あるかな。入ってる。絶対入ってる。あこことかやったらそんな高くなさそうやけど。カフェ。入る。bisa sendiri ya. Ya, とりあえずたこ焼きたこ焼き食べたい。食べたい。たこ焼きは知らんけど、どっかにあるでしょ。あ、ナム。Oke, sekarang kita mau beli takoyaki dulu, guys. Beli takoyaki. Lagi ngantri dulu. カラオケもあるカラオケ。 Di Osaka guys nih. Terus ini dia udah ada. Lama banget tadi ngantri, panas juga. Takoyaki. Kalau ke Osaka itu harus beli takoyaki. Wah, so同じやけど。うまいな。うまい。たこ焼きが一番うまい。熱い。かっこいいよ。熱っ。一口でいったらめっちゃ熱いでしょ。熱いよ。猫舌。猫舌。一口で食べた。一口食べた。熱いよ。Wah. Lumayan ya. Nih, kalian harus beli takoyaki kalau ke Osaka tuh. Oke guys, sudah keluar tadi dari takoyaki. Lumayan enak banget itu takoyakinya. Sekarang kita nyari ke shikatsu. Ya, semacam goreng-gorengan gitu. Nggak tahu di mana. Banyak sebenarnya katanya. Gato, aspara, taco, renkonです。真ん中置きます。これが豚ね。これが豚。はい。これが豚。これタコって言ったら。これタコ。Oh. Jadi gini nih kayak chicken ア katsu スパラね。 kayak gitu. これにこうしてここで食べる。
Jadi gini guys, dicelup dulu ke sini bumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Wah. Terus kita ya. 辛いの。いや、絶対辛くないよこれ。こんな辛くないと思う。ここ。Wah, taco umenya. タコうまい。うまいタコそんな好き？うめえ。そう。インドネシア人って生ゾイ普通に食べる。食べる。エビiniエビ。udang guys. Cai yo. 辛くないでしょ。辛くない。Oke, udah kelar makan, kita langsung mau ke rumah makan Indonesia. Kecil. Oke. Nani? Hora. 今日は土曜日だからこっち。 Selamat sore, Selamat sore. Kecil lagi. Ya. Sesibuknya. Dozo. Dozo. Oke, jadi sekarang saya ada di Matahari Padang nih. Lagi makan lagi, dari tadi makan dulu. Lagi makan kerupuk dan kerja. Jadi mungkin ini pelabuhan terakhir sekarang hari ini karena udah capek banget dari tadi keliling-keliling. Kita makan jajan Batagor. Apa? Ya, kata. Sekarang makan dulu nih, saya pesan Batagor. Dia bisa menang. Kata iyo. Lagi makan daun singkong. Oke guys, sekarang kita udah puas jalan-jalan. Kita pulang guys. Jadi kita pulang. Bangseng 8. Kita udah puas keliling-keliling di Osaka. Jadi kita pulang sekarang, ya ampun.